kwitwa neva mubona hako ntsindwa ndapfa. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi imbere y'abasirikare bamaze gukikuza imipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda, aho avuze ashavuye kandi afise agahinda, aho yemeje ko aho kugira ngo atsindwe n'u Rwanda yakemera agapfa, ndetse akaba abahaye amabwiriza akomeye cyane, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko ingabo z'u Burundi zamaze kurundwa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ziganjemo FDLR imaze igihe ikorera imyitozo ku butaka bw'u Burundi, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko hari aba FDLR bacungaga umutekano wa Perezida Tshisekedi bavuye i Kinshasa, nabo bakaba baje gufasha bagenzi babo bari mu Burundi, ndetse andi makuru akaba yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ubutumwa bukomeye cyane ingabo ze, aho yazisabye gukora ibishoboka byose bagatangiza ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, kandi akaba yababwiye ko bagomba gukora ibishoboka byose bagafata igihugu cy'u Rwanda, dore ko imisozi itandukanye y'u Burundi ireba mu Rwanda yamaze guterekwaho imbunda kabuhariwe zaturutse mu Bubiligi. Ibi byose bikaba biri gukorwa mu mugambi Perezida Evariste Ndayishimiye amaranye iminsi wo gutera u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Kagame, dore ko ari imbere y'urubyiruko muri Kongo Kinshasa yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bwa Kagame, ariko icyo gihe urubyiruko yavugaga ni umutwe wa FDLR amaze igihe acumbikira yasize ku ibere, ndetse akaba amaze igihe akorana nabo amadiru akomeye cyane, dore ko kuva CNDD-FDD yashika ku butegetsi ibintu byagiye biboneka neza ko aba CNDD-FDD bakorana bya hafi na bamwe mu bakuriye FDLR, aho babaha inzahabu babakuye muri Kongo nabo bakabagurira inkoho, no kuvuga imbunda ndetse n'ibindi bigwanisho bikomakomeye. Ubufatanye bukaba bwarafashe indi ntera, aho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi ashikiye ku butegetsi, ndetse bukaba bwarafashe intera ndende, aho amakuru adushikira yemeza ko Ndayishimiye ubwe avuga ko agomba gukora ibishoboka byose agatsinda intambara agiye guhanganamo n'u Rwanda, aho yavuze ko aho kugira ngo atsindwe yakemera agapfa. Hakurya mu Rwanda nabo ntibicaye gutyo, nabo bari gukora ibishoboka byose, nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ingabo aherutse kubitangaza, aho yavuze ko u Rwanda rushaka amahoro, ariko ko n'uwazana ikindi cyose kitari amahoro rwose bazamwakira, kandi ko byose bazabyumvikanaho. Akaba yaragaragaje ko u Burundi na Kongo bifuza gushoza intambara ku Rwanda ari karibu, ariko ko ibyo bazabona bakubitwa ntibazigire barira, nk'uko yatangaje ati nimukubitwa ntimuzarire. Ibi byose bikaba byerekana ko ibintu bigiye gukomera cyane, ndetse amakuru adushikira y'abari mu Rwanda akaba yemeza ko ingabo nyinshi z'u Rwanda zamaze kugera ku mupaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, ndetse andi makuru yizewe nuko ingabo z'u Rwanda kabuhariwe zibarirwa mu mutwe wa Special Forces zamaze kwitegura, ndetse zamaze kubona ibyangombwa byose kugira ngo zijye guhagarika igitero gikomeye cyane kigiye guturuka mu Burundi, igitero kiriko kirategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira yemeza ko u Rwanda rutifuza ko hari intambara yabera ku butaka bwarwo, ahubwo u Rwanda rwifuza ko rwasanga abashaka kubatera mu bihugu byabo. Ndetse no ku munsi w'ejo muri ONU uhagarariye u Burundi muri ONU akaba yaremeje ku mugaragaro ko u Burundi bwifuza gutera u Rwanda. Ibi byose bikaba byatumye ingabo z'u Rwanda nazo zibasha gukora ibishoboka byose kugira ngo zitegure Ndayishimiye ushaka gushoza intambara mu Rwanda, dore ko amakuru adushikira yemeza ko ingabo kabuhariwe z'u Rwanda zibarizwa mu mutwe udasanzwe zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, naho Ndayishimiye atabizi, ndetse benshi bakaba bemeza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bufise abasirikare benshi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi bahana amakuru ndetse bari gukorana, bityo bikaba bigiye gutuma ibintu bikomerana Perezida Evariste Ndayishimiye aho gukomerana igihugu cy'u Rwanda, nk'uko benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishoye kandi ko agiye kwitanga nk'uko yabyivugiye. Urugamba rwo ararutsinda ahubwo aranapfa, nk'uko nawe bitangaje, akavuga ko aho kugira ngo atsindwe yemera agapfa. Ibi nyine akaba yabivuze ari imbere y'ingabo ziganjemo aba FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi kabuhariwe ziherutse kuva muri Kongo, abo bakaba bagiye koherezwa mu Rwanda mu gutangiza intambara. Bamwe n'abandi bakibaza niba koko ingabo zananiwe guhagarika na M23 zizashobora igihugu cy'u Rwanda gifise ubushobozi n'imbaraga bihambaye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro
wa YouTube ya GATV, ukaba utarakanda kuri subscribe bikore kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe kinini ategura ibitero bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, dore ko amasoko yacu yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze amezi arenga 5 akora imyambaro isa n'iy'igisirikare cy'u Rwanda. Ibi byose akaba yarabikoze kugira ngo acafuze igisirikare cy'u Rwanda, aho yifuza kugaba ibitero iyoberanyije bizashobora gutungura ingabo z'u Rwanda, ndetse andi makuru akemeza ko iyo myambaro iri kwambikwa FDLR ikajya kwica abantu muri Kongo kugira ngo bizitirirwe ingabo z'u Rwanda. Ibi byose akaba ari ikibazo gikomeye ndetse giteje inkeke akarere, benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose ibyo ariko arakora bishobora kumukoraho kandi ko bigiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko n'Ababiligi bariko baramufasha ndetse biteguriye kumufasha gukora ibishoboka byose ngakureho ubutegetsi bwa Kagame mu gihe azaba amaze gukubitwa, amaze gutsindwa, ntaco bazigera bamufasha. Uburundi bwakiriye na yombi abarwanyi ba FDLR. Leta y'u Burundi iherutse kwakirana urugwiro abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bayihungiyeho ubwo ihuriro M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryafataga ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FDLR binjiye mu Burundi kuva tariki ya 7 kugeza ku ya 10 Ukuboza 2025 bari kumwe n'abasirikare ba Kongo nabo muri bihuriro Wazalendo babarirwa mu bihumbi 2. Abo bose bakaba bari imbere cyane ku rugamba kubashaka gutera u Rwanda. Abenshi muri bo bageze mu Burundi banyuze ku kiraro cy'umugezi wa Rusizi utandukanya ibihugu byombi. Ingabo z'u Burundi zibakusanyiriza ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Buganda no mu nkambi ya gateganyo ya Kishemere na Kansega, ariko bakaba bataramaze igihe kinini. Ku kibuga cya Buganda ingabo z'u Burundi zahaye ibiribwa FDLR n'abasirikare ba Kongo babarirwa mu 1600, ariko Abawazalendo barenga 400 ntabyo bahawe. Ibyo bishimangira umubano mwiza umaze igihe uvugwa hagati y'impande zombi. Urubuga SS Media Burundi rwatangaje ko leta y'u Burundi iri gutegura inkambi iri kure y'umupaka yo gushiramo abarwanyi ba FDLR Wazalendo FARDC mu gihe itegereje ubufasha bwa komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge. ISCR igira uruhara rukomeye mu gufasha impande ziri mu ntambara gukemura bimwe mu bibazo zitumvikanaho, cyane cyane guhererekanya imfungwa z'intambara. Niyo yakuye ingabo za Kongo mu bice bigenzurwa na M23 izijana Kinshasa. Byakoroha ko ICRC yakura ingabo za Kongo na Wazalendo mu Burundi ikabajyana Kinshasa cyangwa mu bindi bice bigenzurwa na leta ya Kongo. Ikibazo gihari ni niba leta y'u Burundi izagumana abarwanyi ba FDLR cyane ko ari abanyarwanda, cyangwa se niba izemera kubohereza mu Rwanda. Ariko ikibabaje kinateye agahinda nuko bari gufatanya bikomeye n'ingabo z'u Burundi mu gutegura ibitero bikomeye cyane ku Rwanda biri gutegurwa na Ndayishimiye, aho Ndayishimiye yemeza ko aho kugira ngo atsindwe iyi ntambara azemera agapfa. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga leta y'u Burundi n'iya Kongo biri mu nama z'urudaca zo gutegura urugamba rukomeye rwo kwisubiza ibice byo mu kibaya cya Rusizi biherutse gufatwa na M23 birimo umujyi wa Uvira, ndetse no gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda. Ubutegetsi bw'ibi bihugu byombi bushize mu bikorwa umugambi w'uru rugamba bushobora kwiyambaza n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo na FDLR baba abahungiye mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo n'abahungiye mu Burundi. Umubano w'u Burundi na FDLR umaze igihe kirekire. Hashize imyaka myinshi havugwa ubufatanye hagati ya leta y'u Burundi na FDLR. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki ya 23 Ugushyingo 2009 yagaragaje ko hari intwaro nyinshi uyu mutwe wagiye ukura mu Burundi uzinyujije muri Uvira na Fizi. Muri 2008 u Burundi bwaguze imbunda ibihumbi 40 za Stey muri Malaysia. Busobanura ko bwaziguriye abapolisi. Impuguke za Loni zagaragaje ko ibyo bitumvikana kuko abapolisi b'iki gihugu batarenga ibihumbi 20 bahishuwe ko zoherezwe FDLR nayo iriha leta y'u Burundi amabuye y'agaciro nk'ingurane. Ibi byakozwe n'uwari umujenerali ukomeye cyane wari ujejwe iperereza Generali Adolphe Nshimirimana wapfuye arashwe muri 2015 aho yakoranaga ubucuruzi bukomeye cyane na FDLR. Iyi raporo yasobanuye ko kuva
kuva muri 2005 ubwo ishyaka CNDD ryajyaga ku butegetsi Uburundi bwahindutse ibirindiro by'ibanga bya FDLR kuko hari amagana y'abarwanyi w'uyu mutwe batorejwe Bujumbura bakambuka bajya ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'ibikorwa byo kurwanya FDLR nka Kimiya ya kabiri hagati ya Nyakanga na Kanama 2009 abarwanyi benshi b'uyu mutwe w'iterabwoba bahungiye mu Burundi bakirwa ya yombe na perezida wariho icyo gihe umuhisi Petero Nkurunziza. Muri ibyo bihe bamwe mu barwanyi ba FDLR bayemeje ko uyu mutwe wari ufitanye umubano udasanzwe na General Adolphe Nshimirimana wayoboraga urwego rw'ubutasi bw'u Burundi n'abofisiye bakuru muri polisi y'u Burundi harimo na General Arengiyome Bunyoni ubu ufunze. Abo muri leta y'u Burundi nabo barabyemeje. Izi mpuguke zasanze kuva muri Kamena kugeza muri Kanama 2009 Agricole Ntirampeba wari umuyobozi w'ibiro bya General Nshimirimana yaravuganye inshuro 13 na ofisiye wa FDLR witwaga Majoro Mazuru. Abo muri FDLR baje kwemeza ko abo bafisiye b'u Burundi bombe bafashije uyu mutwe kubona ibikoresho n'ubuvuzi byose biborohe cyane. Agricole Ntirampeba wazamuwe ku ipeti rya General Majoro na ambasaderi w'u Burundi muri Kongo kuva muri 2022. Uyu mwanya yawushizwemo na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo ajye kumukurikiranira ibikorwa bye by'ibanga akorana na FDLR. General Nshimirimana we yishwe arashwe muri Kanama 2015. Mu mwaka wa 2015 leta y'u Burundi yitabaje abarwanyi ba FDLR ubwo ibujumbura hatutumbaga umwuka mubi wa politike watumye habaho igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Amakuru yizewe yemeza ko ubwo umubano w'u Rwanda n'u Burundi wongeraga kuzamba nyuma y'agahenge ko mu mwaka wa 2022 leta y'u Burundi yashize imbaraga mu mubano wayo n'imitwe irimo FDLR na FLN irwanya leta y'u Rwanda irayihuza kugira ngo ikorane. Muri Kanama na Nzere 2024 abayobozi bo muri iyi mitwe barimo Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega, Lieutenant General Habimana alias Hamadi, Brigadier Hakizimana Antoine alias Jeva Colonel Hategekimana Honore alias Theophile bahuriye n'abasirikare bakuru b'u Burundi kuri hoteli Green Village iwacu muri Bukinanyana na hoteli Mwarangabo muri Kabarore. Ubwo leta y'u Burundi yoherezaga ingabo mu burasirazuba bwa Kongo guhera muri 2022 zavuzweho gukorana n'abarwanyi ba FDLR mu bice bitandukanye birimwo teritwari ya Masisi bihujwe n'ingenga bitekerezo yo kwanga abatutsi n'inyungu zishingiye ku bukungu. Abarwanyi ba M23 birukanye ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo zimukira muri teritwari ya Uvira zikomeza gukorana na FDLR ingabo za Kongo na Wazalendo. Ubufatanye bushobora gutuma abarwanyi ba FDLR bahungiye mu Burundi badafatwa nk'impunzi ahubwo bakaba abafatanya bikorwa bakiriwe mu rugo rwa kabiri. Bashobora no kugira uruhare rukomeye mu mitegurire y'intambara ikomeye cyane iri gutegurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yavuze ko aho kugira ngo atsindwe yakemera agapfa. Ariko nubwo bimeze gutyo u Rwanda nk'uko rwiteguye kurinda ubusugire bwarwo ndetse no kurinda abaturage barwo nago ntirwicaye. Amakuru dufise dukura mu Rwanda yemeza ko ingabo z'u Rwanda nyinshi cyane zamaze kugera ku mupaka yose u Burundi buhuza n'u Rwanda, ndetse amakuru adushikira hakaba ari gutegurwa ingabo zihariye zo kujya guhagarika ibyo bitero bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubundi umubano w'u Rwanda n'u Burundi watosekaye cyane guhera mu mwaka wa 2015 aho hari abagerageje guhirika ubutegetsi bari barongowe na General Godefroid Niyombare, bamwe bagahungira mu Rwanda abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye. Kuva icyo gihe iryo hirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abarundi ndetse rikorwa n'abari mu ishyaka riri ku butegetsi. Ariko kuva 2015 kugeza uyu munsi ikibabaje nuko leta y'u Burundi yama ivuga ko iryo hirikwa ry'ubutegetsi ryari ryateguwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ryari ryateguwe na Kagame ubwe. Ibi byose akaba ari ibintu bitumvikana ndetse akaba ari ibintu biteye isoni. Ariko nanone ikigaragara cyo nuko igihe ubutegetsi bwa Ndayishimiye buzaguma guha indaro FDLR ndetse no gukorana bya hafi, byanze bikunze intambara izaba hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko u Rwanda nta na rimwe ruzigera rwihanganira umuntu ushaka gucumbikira umuntu ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
dore ko FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi igahitana abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi itarenze 100. N'uyu munsi Ndayishimiye n'abamushigikiye bakaba bifuza kuza kurangiza ibyo basize batarangije, ndetse n'uyu munsi bakaba bagikubita agatoki ku kandi, ariko Imana y'u Rwanda ntizabyemera, ndetse u Rwanda ruriko rurakora ibishoboka byose kugira ngo ruhagarike ikibi aho kiri, ndetse umuriro Ndayishimiye ashaka kwatsa birashobora kurangira wakiye mu Burundi, akaba ari naho urangirira ndetse ugasiga uhitanye ubutegetsi bwe. Byose muramugumya kubikurikira kuno muyoboro.